Seo agah Barraidh. Is seo agah Davy. Is how cearst. Seo is a haun. Och ha mi ddíreach fialaga se rúlar a haun. Nis, go leor leis an chitter chatter acamsa, ha mir se san íte go déthachar nu a chai Barraidh ar cuairst ag Sgoil Académial in níos. Chudaigh min áit. I bhfuil seo am chláraigh. Hoi! Well, seo agah sin, seo far a bhfuil Barraidh furach. Seo cúteach far an deach cúsin go má dónaige, ach nagah drag ha mis an seo is inse gaibh bic NicIain. Ba Barraidh a fallach san seomaric Mrs. McPhee, na teacher in Gaelic an san Sgoil, nuair a chur a roiad dul ar cuairst. In un triplet se sin gotá sé nach ro fisic duine san bí go nó Barraidh ann, fiú san teacher. Cuiú, dheach Barraidh cuairste gal ar orna húnice, ach go má lua, bhuaiche na cha deotha go bhain. Pencil! Pencil! Jay? Pencil! Bha an fí récal ar Barraidh, is bha géirí féin amachcha san suíocha seo lua, ach ar a fisic a cimar an éige sin háast. Gu forstanach, bha Davy an cadid seadig Barraidh an sinar son havalaigh. Psst, Barraidh, an an seo, lua. Bha Barraidh go má tálaiste Davy aiking, inis bha cormac a féin amachcha san drochs thuíocha seo, is smac an rá, scas ddíreach ag an am sin, Hannig Miss McPhee isteach. Ba ddíreach an sin? Chynnyr cael I ti fawn. Cymru fer eflis yn nobyd agaf. Pencil? Chodúri graim orm háast.